Ne bi baš rekao. Ajde. Nisam ja mami. Ajde golicu. Evo se Mjero preprima. Vidjeć nasekirat, standardno. Ovo je Fajk i njegova Faj majica. Jedan od vrlo bitnih faktora na ovom takmičenju je vjetar. Zato vidite da se gotovo svi takmičari ravnaju prema smjeru vetra. Tako se ponaša jedrilica, a ovako se ponaša takmičar, se trči. I gore frka, hop, tu je pračkanje. Onaj metak. Evo moram vidjeti svojim očima. I mirna detirma. Svi smo zadovoljni sa dosadašnjim uspjehom. Gdje je Čičak? Gledaj model! Vuci! Pusti ga, tako! To! Još da preispravimo to, znaš! Ovo je Dino Bahil. Ne, ovo je Dino Bahil. Da napravimo da stajl da ide pravo, bit ćemo dobar. Pazi Bastala, bježi ti kasme. Šta pazi Bastala, Šta treba? Ništa, sad sam gledao u detirmu, aman da može proći. Čovjek sa 1000 briga. Tvoj komentar će pokvariti kasetu. Čekaš. Mangupe! Dok se čekiraš. Sve pregledaš. Samo što je guma pukla. Usred pada. Haj sad! A druga ruka? Druga ruka, majmaze. Druga ruka. Tu. Ja nemamo sekundarni, jer Kevlar hvata fenomenalno. Ajde. Dan! Eto, može letiti. Vidi ovo, Peđa, vidiš? A ovo je kormilo, gledaj ovo. Vidiš? Vidi ovo, gledaj. Kreće od rata. Evo sad će to. Vidiš? Dobni. I sad će uz A vjetar. gledaj, termika, to bi otišao lift gore. Na gore, razumiješ? Pogledaj. Već je sad odradilo. Evo sad će kormilo, gledaj. Jel sad daš? Vidiš? Sada je to termik, to bi išlo gore. A gumije jest deklaran, kuš. Od zvijezdana su tu. Uskrs, vaskrs, sve ostale. Svetkovine. Nemoj da moram cenzure radit, balan. A? Sad će malo jači statić. Samo nemoj psovat. Joj, jes ga izvukao. Majko, A? Jesi onaj jeftino ono Peđa? Ono moje. Ne vidiš belu ma... Ovo ne krapao sam. Jauk zaduva.
Bože, da reci je bude. Odu, bježi. Ne lomi se u kičme glavu. Tako, to. Vertikalac, kasno. Treba ti vertikalac. Ovo je šljiva, a ovo je pad. Kasika, malo vam. MK. Evo zilća. Kasma je drilca. Što bi rekli s bismiletom, braća muslimani. Gdje se dojebu? U glavi u kesi, ne zna i zna. Sad se Kasi priprema sa svojim baksuznim modelom. Ajde Kasime! Sada snimamo Kasmovu baksuznu ibricu. Onaj ko metak. Šta je to Da je kasno? firma. Dobar, bolja nek što je bila.